Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bizning endi bugungi kunda, bugungi jumg'ada muftiyat tarafidan aytilgan so'z bo'ldi. Alloh til turunda sizlarga, tugan til turunda. Lekin tugan til turunda сөйлесең, har bir millatning o'z tugan tili bit. Tatarning tatar tili, шулай бит, урысның урыс tili, улаңа туган тил. Өзбекнең өзбек теле, туган теле шулай бит, таджикның таджик туган теле. Endi muhtaram kardeşler, bu vaqasi bizde нәрседән шулай килеп чыга. Белгәнебезчә, инде мәктәпләрдә татар телен шулай бит мәҗбүри укытудан чигенеп, хәзер инде аны укучының ихтыярына калдырмакчы булалар. Ягъни теләсә укый, теләмәсә инде укымый, шулай факультатив буларак. Факультатив буларак калдымы, анда инде йөрүче кеше юк. Менә без үзебезне мәктәптә яшь теге чакларыбызны искә төшерсәк, ниндидер факультатив булса, качып кайтып китәргә бит инде теләк, шулай бит инде. Анда кем кала инде анда. Бигрәк тә ул теге факультатив, ул дәресләр соңгы дәрес итеп куела инде ул. Физкультура куелса, җыр дәресләре куелса, хезмәт дәресләре куелса, это зачесть инде анда качып кайтып китәргә. Шуңа күрә инде татар телендә дә күп кешеләр калып, шушы татар телен үз теләкләре белән өйрәнер, бигрәк тә балалар инде өйрәнер дигән безнең андый теге хыялларыбыз юк. Бу кысыр хыяллар, шулай бит, бу теге артык хакыйкатькә туры килми торган оптимизм. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шулай да татар халкы үзенең теленә бераз ихтирамлырак булса әйбәт булыр иде. Ни өчен дигәндә, кешедә бит инде шундый бер теге саранлык хисе дә булырга тиеш. Саранлык хисе булырга тиеш. Мәсәлән, синең ишек алдында ята тирис. Шулай бит, тирис ята. Бу тирис сиңа кирәк түгел. Аны чыгарып түгәргә кирәк, бу тирисне. Моны чыгарып түгәр өчен чакыртырга кирәк машина, чакыртырга кирәк погрузчик, шулай бит. Аларга акча түләргә кирәк, аның ташый торган урынын табырга кирәк. Син моңа әзерләнеп йөрисең, машина эзлисең, трактор эзлисең, кеше эзлисең. Ләкин бер заман күршең керә дә, бу тирисне тачка белән үзенә ташый башлый. Шулай бит. Син нәрсә әйсең күршеңгә? Син нәрсә әйсең күршеңгә? Син шу совсем теге акылдан языңмы әллә? Ничек син минем тирисне урлыйсың? Шулай бит инде. Бу минем тирис. Ул бит сиңа кирәк түгел ди. Но бит ул минем тирис дисең, шулай бит, кирәк булмаса да. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бер караганда татар халкына үз теле кирәк түгел хәзерге заманда. Халык шулай дип әйтә. Халык шулай дип авыз тутырып әйтә. Мәсәлән, мәктәпләрдә дә татар телен укырга теләмәгән кешеләр, аның мөгаен яртысы, бәлки яртысының артыгы татарлардыр, шулай бит. Укырга теләмиләр. Ләкин бит ул әйтергә тиеш. Әйе, ул миңа кирәк түгел, ләкин ул минеке. Миңа кирәк булмаса, ул минеке. Мин аны барыбер бушка бирмәячәкмен. Шулай бит, бирсәм дә. Бүгенге көндә, демәк, сез аны миннән бушка тартып алмакчы буласыз. Һич югында татар халкында шундый хис булырга тиеш бүгенге көндә. Ләкин ансы да юк. Бу инде син теге үз ишек алдыңа теләсә кемне кертеп, анда теге синең тирисеңне генә түгел, әле үз тирисен дә кәкәйтеп чыгып китәрлек итеп кабул итәсең, шулай бит инде. Кызганча каршы. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә шундый вазгыять дип әйтәсем килә минем. Татар халкының телен күп еллар, күп дәверләр бетерергә тырыштылар. Революциягә кадәр патша заманнарында татарларны урыс теленә өйрәттеләр. Нәрсәгә? Татар теле рус теле белмәгәч, урыс татар теле белмәгәч, татарга христиан динен аңлатып булмады. Аңлатып булмый. Поп килә, аңламый. Татар бит укытыр. Аңламыйм мин сине дип бетте китте, шулай бит. Нәрсә сөйлисең син анда? Аңламыйм мин сине ди. Шуның белән шул. Марҗа хатыннары килә, матур бит инде. Ну сөйләшеп булмый. Рус телен белми, шулай бит татар халкы. Илән алмый марҗа хатынына. Шуңа күрә катнаш никахлар юк, христиан динен кабул итү юк. Шуннан соң ача башлыйлар. Башта кичләп христианизация бара. Кичләп килеп чыкмагач, татар халкы бик каты карышкач, шуннан соң инде яңа программа кабул ителә. Татарга урыс телен өйрәтү. Ачыла махсус мәктәпләр. Бер мәктәптә дә татар кешесенә укырга ярамый, университетта укырга ярамый, бу мәктәпләрдә укырга ярый. Бу мәктәпләргә кергән, шулай бит урыс телен өйрәнәләр дә, шуның аркылы татар балаларына, татар кешеләренә христиан
динен өйрәтмәкче булалар. Һәм дә инде татарлар монда да каршы чыга. Шул вакытта мәкаль барлыкка килә. Урыс телен өйрәнгән чукынган кеше. Урыс телен өйрәнгән чукынган кеше дигән мәкаль чыга. Ягъни урыс теленә шуның кадәр катгый каршы чыгалар, христиан диненә каршы чыккан кебек инде. Шуннан килә советлар чоры. Монда инде дин актуаль түгел, дин юк. Бөтен кеше дә динсез, шулай бит, бөтен кеше дә масса. Ләкин хәзер кешегә аңлатырга кирәк совет властының нәрсә икәнен. Шулай бит. Киләләр руслар татар халкына совет властын аңлатырга кирәк. Тагын урысча аңламый бит әле ул. Шуннан соң масса күләм рәвештә татар телен үстерә башлыйлар совет чорында. Инде татарга урыс телен өйрәтмиләр. Шулай бит. Татарга урыс телен өйрәтмиләр. Алар хәйләкәррәк була. Алар үзләре татар телен өйрәнеп, татар телле кешеләр арасыннан коммунистларны сайлап, татар телен үстерә башлыйлар. Бу литература аркылы, әдәбият аркылы эшләнә. Бу фән аркылы эшләнә. Шуңа күрә совет чоры татар теленең иң үскән чоры булып санала. Татар тарихында. Татарның әдәби теле совет чорында барлыкка килә. Татарның телдәге кагыйдәләре совет чорында барлыкка килә. Иң күп әдәбият китаплары совет чорында басыла татарча. Нәрсә өчен эшләнә? Совет властын җиткерү өчен татар халкына. Моңа ирешелә. Татарлар совет власты яклы авышып бетәләр. Авышып биткәч, совет власты яклы үзләре урысча өйрәнәләр аннан соң. Үзе урысча өйрәнәләр, марҗа кызларына өйләнәләр, балаларына исем кушалар: Эдуард, Роберт, анда Артур, Артем, тагын башка исемнәр кушалар, шулай бит. Хәзер менә без бөтенебез шул исемнәр белән йөрибез инде. Шулай бит, даже Адольф дигән исемнәр дә бар. Һәм ахыр чиктә татар халкы урыслаша шул юл аркылы. Иң хәйләкәр юл совет властында була, мөхтәрәм кардәшләр. Революциягә кадәр ничек кенә тырышсалар да, татар халкын җиңгә алмыйлар. Әмма аның телен өйрәнеп, шулай бит инде, шулай итеп татар халкын инде бетерергә уйлыйлар. Хәзер килде яңа этап. Хәзер татар халкына яңадан үз телен кайтармаска кирәк. Ягъни совет чорында бит инде урысча өйрәнде татар халкы хәзер. 90-нчы елларда ул яны хәзер татар телен яңадан өйрәнәсе килә туган тел буларак. Хәзер моны кайтармаска кирәк, саклап калырга кирәк. Менә хәзер шул тенденция бара. Бу планлы рәвештә бара торган икенче бер этап дип әйтик инде без аны. Мөхтәрәм кардәшләр, ничек телисез шулай кабул итегез. Менә бу шундыйрак вазгыять. Шуңа күрә дә әлбәттә бу без хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бу дәүләттә безнең бар президент, ул президент исеме белән йөртелә, безнең бар республика, ул республика исеме белән йөртелә. Аның бар үзенең конституциясе, үзенең гимны, үзенең флагы. Бу шул дәрәҗәдә хәл ителергә тиешле мәсьәлә бу. Әмма инде без үзебез дә әзрәк татар халкы буларак шулай бит үзебезнең телебезне яки милләтебезне сакларга тырышырга кирәк. Ни өчен? Ни өчен кирәк бу безгә? Бу безгә кирәк үзебезнең ата-бабаларыбыз белән элемтәне эзмәс өчен. Әмма ата-бабаларыбыз белән элемтәне эзмәс өчен нәрсәгә? Аларның дини, рухи элемтәне эзмәс өчен. Безгә аларның телләре бәлки артык мөһим дә түгелдер. Әмма аларның телләре аркылы безнең барлыкка килә дини, рухи элемтә. Менә бөтен хикмәт шунда. Мәсәлән, без диннең аның бар үзенчәлеге. Дин ул булырга тиеш бер кешедән бер кешегә күчеп килә торган. Иҗаза дип атала. Әгәр дә менә бу иҗаза булмаса, киселсә каядыр, ниндидер кеше динне китаптан өйрәнсә, ул вакытта ул галим була алмый. Аны галим буларак кабул итмиләр. Димәк, син дә әгәр дә үзеңнең ата-бабаларыңнан килгән дини мирасны кабул итә алмасаң, аларның телләрен белмәсәң, син аны кабул итә алмыйсың. Иҗаза юк. Аңлыйсызмы? Менә бүгенге көндә татар халкы ул дини яктан югалган халык. Үзенең кыйбласын югалткан халык дини яктан. Без хәзер карыйбыз Төркиягә. Карыйбыз Сәгуд Гарабстанына. Без хәзер карыйбыз Мисырга. Кая гына карамыйбыз шулай. Әмма үзебезнең кыйблабыз юк. Без көтәбез, безгә берәр кеше шундый кирәкле уңай фикер алып килер шушы илләрдән дип. Әмма кызганычка каршы кай вакытта ул яхшы фикер була, кай вакытта зыянлы фикер була.
Кай вакытта зыянлы фикер була. Кай вакытта безнең хәзер олы кешеләр белән, олы буыннар белән конфликт килеп чыга шулар нигезендә. Шулай бит без бер галимнәргә таянып, алар бер галимнәр сүзе белән йөргәнгә күрә. Һәм башка. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, телебезне шушы һич югында үзебезнең ата-бабаларыбызның мирасын өйрәнер өчен безгә сакларга кирәк. Һич югында шуның өчен. Әлбәттә, мин инде әйтмим теге, минем буласым килми нидер милләтче, шулай бит монда мин көчләп кемгәдер урыска яки үзбәккә, таҗикка, татар телен өйрәнергә тиешсез дип минем әйтәсем килми. Әмма татар халкы һәр вакыт башка милләтләргә ихтирам белән карады. Әгәр Үзбәкстаннан, Таҗикстаннан кайткан берәр татарны күрсәгез, ул аларның телен белә. Ул аларның телен белә. Шулай бит. Татар булсын ул, шулай бит Үзбәкстаннан кайткан, Таҗикстаннан кайткан татар булсын, аларның телен белә. Мин әле күптән менә шушы бер 2 атналык кенә шундый ашта утырдым. Таҗикстаннан кайткан татарлар таҗикча сөйләшәләр. Чип-чиста. Матур. Шулай бит. Шулай ук рус телен әйткән дә юк инде. Безнең татар халкы рус телен татар теленә караганда яхшырак белә хәзер. Ул аны өйрәнде. Чөнки татар халкы ул ачык халык. Аның үсәсе килә. Ул яңа әйберне кабул итәсе, өйрәнәсе килә аның. Аның сәбәбе шунда. Һәм аңа һәр вакыт гыйлем истәргә кирәк. Шуңа күрә шундый мәкаль бар, татарга тылмаш кирәкми дигән. Татар кимендә 2 тел белгән, гомергә. Гомергә татар 2 тел белгән. Үз телен һәм тагын башка бер телне. Элек булганы фарсы теле, гарәп теле, төрек теле монда. Хәзер инде ул шулай бит кимендә татар теле һәм рус теле. Ә бит 2 телне белү ул дәрәҗә, ул интеллигенцияга гына хас әйбер. Бу бары интеллигенцияга гына хас әйбер. 2 телне белү, әле шушы 2 телдә укый яза белү. Сөйләшә генә түгел, укый яза белү. Һәм татарлар бу яктан, урыс телен белү ягыннан, русларга караганда алдарак. Грамматикасын белү ягыннан татарлар урысларга караганда алдарак. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу безнең әлбәттә акыл ягын күрсәтә. Әгәр бүгенге көндә без бер генә телгә йомылып калсак, рус теленә генә, без артка чигәбез. Шуңа күрә әлбәттә үз телеңне өйрәнергә кирәк. Мин тагын истәр идем монда өйрәнергә кирәк гарәп телен һәм инглиз телен. Гарәп теле кирәк Аллаһы Тәгалә әйткәнне аңларга. Чөнки бик матур тел гарәп теле һәм Коръәнне гарәп телендә укыганда гына Аллаһ Тәгаләнең сиңа әйтергә теләгән бөтен сүзләрен син аңлыйсың. Ә инде инглиз телен өйрәнү кирәк. Безгә шулай ук башка халыклар белән аралашыр өчен. Бу дөньяда хәзерге вакытта иң популяр, иң таралган тел була. Кемдә әйтә Кытай телен өйрәнергә кирәк ди? Бәлки кирәктер дә шулай. Элек Кытайлар татар телен белгәннәр. Чөнки Кытай ул татарларга буйсынган элек. Бәлки аларның бер планнары да бардыр, шулай бит, үч итәргә безгә, шулай бит. Яңадан теге безне яулап алып Кытай телен өйрәтергә дигән инде. Бәлки кирәктер дә шулай бит. Кем белгән, Алла рәхмәте, киләчәктә тагын иң популяр тел нинди буласын. Әмма Кытайлар үзләре англизчә белә. Шуңа күрә проблема түгел бу. Кытайлар масса күләм рәвештә хәзер үзләре англизчә өйрәнәләр. Шуңа күрә англиз телен белсәң, син алар белән дә аралашасың. Европа белән дә аралашасың, шулай бит. Һәм татар халкы белән аралаша аласың, бөтен җир йөзе буенча сибелеп яткан. Австралиямы, Финляндиядамы, шулай бит, Америкадамы, кая гына булсалар да. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу инде үзебезгә бер дәрәҗә булып китәр иде. Һәм инде һичшиксез, мөхтәрәм кардәшләр, мин бүген монда дәлилләр, ниләр Коръәннән китерергә теләгән идем, әмма инде мин аларны китереп тормыйм. Бу сөйләгән сүз миңа калса булай да өйдә җитеп торыр, Алла бирсә. Рус телендә дә иншаллаһ әлбәттә вагыз бар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә әйтәм бит, бу безнең принципиаль мәсьәлә. Бу дело чести дип әйтәсем килә минем. Шулай бит, дело чести. Шуңа күрә дә әлбәттә һәрбер кешенең ихтыярында ул, үзенең теләгендә. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең теге акылыбыз булса, үзебезнең әзрәк кенә киләчәккә карашыбыз булса, без инде үз телебезне һәм шулай ук әлбәттә башка телләрне дә өйрәнәчәкбез. Һәм балаларыбызга да, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде өйрәтәчәкбез. Дорогие друзья, иншаллах, и по-русски тоже расскажем. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о языках. О языках. О родном языке. Потому что от муфтията было такое распоряжение, чтобы мы рассказали о ценности родного языка. Так как мы знаем, что век
урбанизации или же глобализации какие-то малые народы могут исчезнуть. Например, даже в России каждый год разговаривающие на родном языке малые народы исчезают с каждым годом. Их не прибавляется, даже не сохраняется то же число. Например, чуваши, марийцы там и так далее уже массово забывают о своем родном языке. Но, к сожалению, это грозит и татарам. Хотя татары, они изучали свой язык до недавнего времени в обязательном порядке в школах, сейчас это хотят отменить. Дорогие друзья, здесь, конечно же, есть не только вопрос языковой, национальный. Это вопрос политический. Потому что больше 20 лет мы изучали татарский язык, никто ничего не ворчал. Правильно? Всех все устраивало. И вдруг почему-то это перестало кого-то устраивать. Значит, кто-то извне повлиял на мнение людей. Кто-то повлиял на мнение людей. Тех же русских, которые не хотят изучать татарский язык, и даже те татары, которые не хотят изучать татарский язык, кто-то их растормошил. Кто-то их растормошил. Мы в последнее время уже наблюдаем, что в политических кругах ведет какое-то копошение такое, да? Движение непонятное. Нам это непонятно. Мы потому что снизу смотрим, нам непонятно. Кого-то убирают, кого-то ставят, какие-то законы принимают, там кто-то, какой-то губернатор что-то сказал или президент что-то сказал, я имею в виду Минниханова, вдруг сразу там какие-то негативы со стороны Москвы, Чечня, Москва, там постоянно какие-то терки, да, один скажет, другой извинится, потом другой извинится, один скажет. То есть вот постоянно такие движения происходят. Поэтому, дорогие друзья, это вопрос не народа, это вопрос политический. Поэтому я бы сказал, чтобы мы сохраняли спокойствие. Главное, чтобы мы не стали орудием в чьих-то руках на данный момент. Чтобы нами не воспользовались для каких-то своих там корыстных целей. Ради власти там или еще ради чего-то. Конечно же, хотелось бы об этом сказать и русским, но, к сожалению, те русские, которые не хотят изучать татарский язык, они здесь не сидят и в мечеть не приходят. Вот поэтому, конечно же, вот их тоже используют на самом деле. Это просто использование. На самом деле, знание еще одного языка, как бы это никому никогда не вредит. Если мы говорим, что для ребенка это нагрузка, ну, какая нагрузка? Мы используем свой мозг максимум на 4%. Максимум на 4%. То есть, если нагрузить ребенка лишним языком, это проблем никаких не составит на самом деле. Просто надо грамотно это делать. Это надо делать грамотно, культурно. Также мы должны объяснить, что обязательное изучение татарского языка – это, во-первых, законное распоряжение, конституционное распоряжение. Это не просто так, да? Там, татары захотели и так далее. Интересно, здесь пост был такой, ВКонтакте. Америка считает подлодку Казань, подводная лодка Казань есть такая, самой опасной подводной лодкой. То есть такая статья. И там один русский, какой-то роман, там какой-то говорит, ну, конечно, говорит, самый опасный. Он говорит, потихоньку, говорит, причалит к Америке, высадит 2 татар, и через некоторое время Америка думает, почему мы изучаем обязательно татарский язык. То есть это как бы задело как бы их за живое, на самом деле, да. Но, тем не менее, конечно же, раз есть такая нация, как татары, раз у них есть республика, значит, эта республика должна заниматься сохранением и приумножением достояния своего народа. И тем более все народы, которые живут в Российской Федерации, они равны, и этим должна заниматься не только национальная республика, а должна заниматься и Москва в равной степени, потому как она должна учитывать интересы всех народов. Но тем не менее, почему мы должны знать свой родной язык? Тем более, что знание русского языка для современных татар открывает больше простора. Вот если бы в 90-х все имамы в мечетях начали говорить на русском, сейчас мусульман в России было бы гораздо больше. Гораздо больше было бы. Потому что дахват пошел бы, да? Так как не понимали, русские, соответственно, или там русскоязычные не шли в мечеть. Сейчас на русском рассказываешь, действительно приумножается численность мусульман. Мы это видим. Это полезно для контакта с русскими, это полезно для контакта и с теми же узбеками, с теми же таджиками там и так далее, и с другими народами. Есть и те же чуваши, как бы и так далее. Поэтому связывающий язык
мусульман России – это русский. Это уже никуда не денешь. Раньше это был татарский, сейчас это русский. Это факт. Это факт. От этого никуда не деться, поэтому я не отказался от русского языка в проповедях и веду половину на русском языке. Но изучение своего родного языка, для чего это надо? Это надо, чтобы мы выделялись от других наций и от других религий, потому что они очень тесно взаимосвязаны. Нации и религия с недавних пор, они тесно взаимосвязаны. Есть три большие нации, народа, которые внесли существенную лепту в пользу в ислам. Это арабы, однозначно, это персы и это тюркские народы. Турки, то есть во главе с турками, тюркские народы. Это три народа вот эти, которые внесли существенный вклад в развитие ислама. Ислам дальше, вот как мы его знаем, ислам дальше развиваться уже не может. Мы можем изучать только то, что внесли эти три народа. Чтобы изучить труд этих трех народов, нам надо знать эти три языка. Это арабский, это персидский, это тюркские языки. Тюркские языки, они во многом очень похожи. Если выучишь один, то, соответственно, по накатанной ты уже начинаешь понимать остальные. Вот эти три народа, они внесли существенную лепту. Русский язык в этом только и новичок еще. На русском языке новых написанных книг и говорящих на русском языке ученых таких мирового уровня нет. На русский язык переведены только те книги, которые были написаны в оригинале в этих трех языках. На этих трех языках. Понимаете? Вот для чего нам еще это надо. Чтобы мы, по крайней мере, выделялись. Вообще, у шайтана есть своя уловка, чтобы увести из ислама. Когда ты сдаешь позиции своей религии, то, соответственно, ты превращаешься уже в другую национальность или же уходишь в другую религию. Поэтому пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Ман ташаббаха биқаумин фахуа минхум». Кто похож на какой-то народ, тот из них. Тот из них, пророк ﷺ сказал. Если он похож на другой народ, тот из них. Поэтому мы, мусульмане, с первых дней пытаемся отличаться, точнее, от других народов. Даже мусульманский арабский язык отличается от немусульманского арабского языка. Пророк Мухаммад ﷺ с Кораном, они внесли в арабский язык изменения. Те же слова «Бисмилляхир рахманир рахим», вот эти вот и так далее и тому подобное. Это все начало входить в арабский язык. В татарском языке, например, то же самое. Религия повлияла на язык до такой степени, что многие татарские слова, или же, так скажем, нарицательные вещи, имена, они стали религиозными. Например, халяльничек, Аллаха шикр. Обычно татарин даже не понимает, что он говорит. Что это значит Аллаха шикр? Да? Когда его просишь перевести Аллаха шикр, ну что он говорит? Хорошо. Он не говорит слава Богу, он говорит хорошо. Он даже не понимает, потому что это, опять-таки, благодаря исламу это изменения появились. Слово рахмат. Слово рахмат. Говорит, как его перевести? Спасибо. Но это так не переводится. Рахмат переводится милость. А полное слово рахмат это Аллахның рахматы булсын. Пусть будет тебе милость Аллаха. Понимаете, это из религии. Приветствие татар в исламе. Ассаляму алейкум. Это не исян месяц. Это исян месяц, это появилось вот недавно только. Советский, это говорят с Ивана Грозного. На самом деле это появилось с советских времен. Никогда татары так не здоровались. Они говорили ассаляму алейкум. Вот старые татарские театры, спектакли смотрите, да? Как здороваются там? Заходит в дом, ассаляму алейкум говорят, да, таким еще татарским акцентом, как говорится, да? Это опять-таки было внесено исламом. Вот связь очень такая, серьезная. Поэтому изучение языка в то же время тебя приближает и к религии. До любого языка.
Это тоже относится и к таджикам, к узбекам, к их родному языку. Потому что им грозит то же самое. Когда они сюда переезжают, узбеки, таджики, к сожалению, они не знают опасность русских женщин. На них женятся, их дети уже не будут ни таджиками, ни узбеками. Все. Им грозит то же самое. Они тоже забудут свой родной язык. Потом они пытаются отправить их в Узбекистан, Таджикистан, там что-то с ними сделать, пытаются, но уже не получается. Вот поэтому, дорогие друзья, мы в первую очередь, конечно, должны отличаться. И мусульмане должны отличаться от других народов в одежде. Даже в том, как мы отращиваем бороду, отличались. Вот сейчас борода – это отличительная черта мусульман. Наличие бороды. А раньше борода была у всех. Все отращивали бороду. Все, абсолютно. И поэтому надо было, чтобы мы этой бородой отличались. Формой бороды отличались. И пророк Мухаммад ﷺ говорил, когда вот до щек растет борода, сбривайте, говорит, потому что так отращивают иудеи. Иудеи так отращивают. Усы постригайте. Да? Говорил пророк Мухаммад ﷺ. Поэтому мусульмане постригают усы, потому что раньше у них были длинные усы, и они оставляли усы. Вот эти разницы есть, дорогие друзья. Даже в том, как мы носим челму, есть разница. Раньше челму носили все арабы. Но они просто наматывали кусок материи на голову. И пророк Мухаммад ﷺ сказал, мы должны отличаться от мушриков. И сказал, одевать тюбетейку под челму. Поэтому челма у нас состоит из двух частей. Это тюбетейка под ним, а потом уже сама материя намотанная. Даже вот есть такая тюбетейка, вот знаете, дагестанская. Вот она с такой каймой. В свое время в Дагестане было запрещено носить челму. И тогда они придумали носить тюбетейку, а вокруг тюбетейки нашивалась вот это кусок материи с узором. Это считалось, что это чалма. Понимаешь? Понимаете, это считалось, что это уже как бы... Они даже в этом смысле не хотели отказаться от челмы. То же самое произошло в Турции, когда от челмы отказывались. Поэтому, дорогие друзья, мусульмане всегда старались отличаться. Отличаться своими именами, отличаться в форме одежды, отличаться даже в языке. Татары раньше упорно не хотели изучать русский язык. Потому что они думали, что если изучишь русский язык, ты станешь не русским, а христианином. Они этого боялись. Поэтому никак не могли заставить учиться русскому. Хотя многие татарские ученые, они как бы говорили, настаивали, что надо учиться все-таки, чтобы развиваться. Альхамдулилля, развились уже до такой степени, что свое родное, как говорится, забыли. Но тем не менее, дорогие друзья, язык, то есть он может являться сейчас на данный момент отличительной особенностью, чертой мусульман. Здесь, так скажем, да. Русский мы знать должны. Почему должны? Не потому, что там он государственный язык, да? Не только поэтому, а потому, что русский помогает нам распространять ислам. Если бы, наверное, христиане знали, насколько опасно, когда татары или там другие народы знают русский, они бы нам запретили, наверное, изучать русский язык. Они пока, альхамдулилля, об этом не знают. Поэтому наше общение помогает, наоборот, распространению ислама. Альхамдулилля. Но отличительные какие-то, естественно, особенности у нас тоже должно быть. Также, дорогие друзья, мы никогда не должны думать, что шайтан – это наш друг. Вот это вот светское влияние, которое приходит на мусульман, любое, по одежде там и так далее, это не друзья нам. Наверное, вы заметили в свое время, да? Была полемика, даже здесь, насчет одежды. Можно ли носить пиджак, можно ли носить брюки там и так далее. Там говорили, конечно, можно. Пиджак – это все равно, что чапан. Так же, какой же длинный, там и так далее, да, там брюки – это то же самое там. Но заметьте, во что превращаются современные пиджаки и брюки. Современные брюки одеть невозможно. Правильно? Все обтягивает, все щемит там. Вы же пока еще нормальные мужчины. У нас там есть чему сжиматься, да? Может, в Европе там уже там. Увы, да? Начинаешь делать саджда, сзади открывается. Брюки, которые должны закрывать поясницу, они не закрывают даже заднюю часть. Они открываются.
Обратите внимание на современные рубашки. Раньше называлась рубаха. Почему рубаха? Она была длинная. Рубахой называлась вот эта нижняя часть как раз длинная. Сейчас это не рубаха уже. Сейчас это не знаю что, он только до сюда. Современную рубашку даже заправить невозможно в штаны. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот поэтому, дорогие друзья, все это, вот вся эта одежда, потихоньку шайтан делает нас нагими, открывает. Он говорит, будьте похожими на других культуры, на другие народы, на другие религии. И тем самым мы отдаляемся от религии. От религии отдаляемся. Даже в покрывании головы. Там многие мусульмане говорят, ну покрывать же голову не обязательно. Не обязательно же покрывать голову. Дорогие друзья, покрывали голову всегда и везде и все. Поэтому у каждого народа есть головной убор. Отличительная черта. Вот когда национальный костюм есть, всегда там присутствует головной убор. Почему? Потому что голову надо закрывать всегда. Или от ветра, или от жары, или от холода. Правильно? Даже современные мусульмане сказали, это не обязательно закрывать голову. Знаете, сколько вреда от того, что ты голову не закрываешь? У тебя просто голова болит элементарно. А про то влияние шайтана я уже вообще молчу. Вот это тоже, дорогие друзья, отличительная черта мусульман. Вот поэтому мы должны отличаться во всем, чтобы, смотря на мусульманина, понимали, ага, вот это мусульманин. Вот он и внешне, и внутренне у него все это подходит. Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Валя тахину, валя тахзану, ва антумуль а'лявна ин кунтум му'минин». Не отчаивайтесь, говорит, и не расстраивайтесь, потому что вы выше, говорит, если вы являетесь верующими. Если мы придерживаемся, точнее, своей религии во всем, то мы всегда будем выше, чем остальные. Если мы считаем, что наша религия или наши национальные какие-то религиозные особенности нас сдерживают в развитии, то мы очень сильно ошибаемся. Нас сдерживает не это. Не надо от этого отказываться в пользу какого-то европейского уклада. Нас сдерживает наша любовь к этому миру, мирскому. Любовь к власти, любовь к деньгам. И современных татар губит как раз вот эти вещи. Они не могут сказать свое слово из-за этих вещей, что они любят власть и они любят деньги. Они поэтому внутри думают одно, на языке говорят третье, в делах делают совсем четвертое. Вот поэтому Аллах Та'аля говорит, не расстраивайтесь, носитесь, будьте мусульманами, внешне и внутренне, потому что вы все равно одержите верх. Одержите верх. Поэтому, дорогие друзья, иншаллах Та'аля, пусть Аллах Та'аля даст нам мудрости, пусть Аллах Та'аля даст нам стойкости, чтобы мы не растеряли даже свое. Конечно, мы там можем чего-то не приобретать в течение какого-то времени, ввиду обстоятельств каких-то, но главное, чтобы мы еще не растеряли то, что имеем. Иметь больше – это всегда лучше, чем иметь меньше. Это всегда лучше, просто математически. Поэтому, когда ты ничего не приобретаешь, тихонько начинаешь терять. А когда ты не сохраняешь то, что у тебя есть, ты уже идешь к уничтожению самого себя, своей уммы, своего народа и так далее и тому подобное. Поймите, что шайтан, он приближается мелкими шажками. Он никогда к тебе не придет и не скажет, я отниму сейчас у тебя вот это, потом отниму все. Он тебе этого не скажет. Он скажет, это тебе не надо, я возьму. Потом придет и скажет, это тебе не надо, это тебе не надо. А оказывается, все это тебе было нужно. Вот это, дорогие друзья, мы должны понимать сейчас в современном мире. Потому что для мусульман, на самом деле, это сейчас очень актуально. Сохранение идентичности мусульманской. И этим мы и привлекаем на самом деле. Если все люди будут одинаковые, кого мы будем? От кого мы будем отличаться? Кого мы можем привлечь, как говорится? وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم
ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.